Sile, Dinara'yla sile. Haydi. Sile, haydi. Ne de kasile. Haydi hocam, hayatını da Бұл мыйзамға вообще қол қойбаңыз. Бұл елге қарсы мыйзам. Елдің барын қарсы шығарып, ошондағы толық Садыр Нуркожоевичке может жетпей жатат. Ошон үчүн колдан кийин элге бир тойлы кыйынчылык келет. Бул мыйзам вообще ким сунуштаган? Эмне негизде? Бул сунушташ үчүн биринчи айтып коелукпу, тетиги кирип келип аткан товардын баары 70% контрабанданы өнүктүрбөй, контрабанданы тыйып, анан ККМге өтсө болмок. Азыр деген бүт контрабанда болсо, каяктан ошо биздин аскасовый аппарат иштеп кете алат? Эч жокто иштеп кете албайт. Бул мыйзам президентибиздин жан жөкөрлөрү өзүнө каршы сунушталган мыйзам деп ойлойбуз биз.